Kebor sorkar nak jela Meghalaya pada Assam kia penlongi kijing elang emerging mod hak khat santerik jong naitung arjar pulai umkiang banyak keran halor kisin jam ya penbet put apang kini ki arjela ya ki jaka badan hak haput jong East Jandils district jela Meghalaya bat Kachar district jong jela Assam. Kibor sorkar sachi sen biang hak khat ndri terik unai lar arjar pulai kila hiar syakasnong baikam ban sngap ya kasur jong kidong songstong syakano ke jela bagi kwa bandan. Kasnong baikam kadai kasnong ke badan hak haput Meghalaya bat Assam East Jandils district Harata Chera sector bat kani kasnong kadan kumbal lai punyoli kilong yeng bakan thop ya kumbal lai spa arngot kinong songsnong kibere ki khasi penar kibala song lasa ha kani kasnong menta da ki pautali kisnam kata nadu kisnam khat khandai spa nru pautam kani kasnong kadan sakalyang kamon jongkawa malidor bat yakhap bat ki jaka jong kasnong Rata Chera bat border Perdet Hakaba ladapet ya ke MOU ke belai soy nak benta ke Rata Chera sector kani kasnong bai kamru kedai bandan sa Meghalaya. Nalor video ke klik riat CNR di blok padu sector officer nak Kachar laidon lang ha kani kasngi da ginoi lam snong ki dekot ke HYC ki belai syem ya kasien jam banyak kran baka bai kam kedai bandan sa Meghalaya nalor ki waipat. Nakalian jemaah ka sekret Krishna nakatempau ya kejengkelan ka bakrau namar mentang asmi nila kumbala pha daki disi kumbalawan nang yang nak ke kumbala rai nak jang meeting bakin wan jino ini nak yang jong ka set Meghalaya ba nak yang jong ka set Assam mentang asmi lawan seki da video nak yang jong ka Meghalaya ba da circle officer nak yang jong ka Assam dia mentang asmi nila ayah kata ka voice note ke jongi but ha kan ka voice note ke jongi nila i bang nila yo lepa ya kata ka jingjok te don hi kiba mkwa ban peniasa sa Meghalaya nre ya kita kim don hang ni haspot but ngange hiru kin ya manjur ya kani ke jingkwa ke jongi but hakajuk kapuar ngakarpat ya iso kongrat sama kum chief minister ba insngom ha ban shim khia ya kadi ka shnong ga jongi but insngom haru ba menkarpat juri ba in penyasa lani ban kuduk yangi kum ka jak ban riu khasi penar bangin don sa Meghalaya namar ngide hamni hasnong ngidon takki khasi penar hakaram ga baik rukum ju hakabam ga di rukum ju hakanyam ga rukam rukum ju but hakatin ga thlik rukum ju namar shani shnong jongi ngidon kijingya bangim ya snow thu baktin ga thlik but kum ju ro ngim ya pei phang hakapule ka puthi ngimdan kata ga dan hidan kino kibang kikat kisla ni bangim pei ro long ngimtip ki tho ayu ne ki ong ayu tade hakane kanong rim ngakarpat jur ya nakalyang ga jongi kum kinong shnong jong ka baikam ngakarpat jur ya ka sarkar Meghalaya dibaki dei ban shim khia ya kani ka kam syapang kani ka shnong ga jongi bangin rong ya ka sha ka state Meghalaya jongi nakalyang ga HYC Jandils district unit mende ka pendap ingi da kijing sukumen habang ilayo ban seki da lagi jong kikmat ban ai muslim ya kini ki produk persnam jongi di badon napo baikam apdeng kijing kenduk lang jong ki arli regional committee apdeng ga Assam bat Meghalaya dan nang ilawan hang ne ban ai muslim kini produk persnam jongi ngi ba ka result kalong successful ngi ba rapu persen dan ekandai 4% lagi nong syong di badon hangani kisnong ki kwa banlay po Meghalaya tengi na galang kaseng kung bangilaya ilantin do pasdang gidon rangkat bat kani kisnong haduk kani klimat bat inang kerpat juru yaw CM badon burom jungi hamtam yaw video ba present mandagisngi wa nagalang ka district administrative kalapha lembaga regional committee na East Jandils district buon simkia buon perkhat lem gini produk persnam jungi ban unpun urlong ya kecingkwa ke jongki ban ngi nagalang jong HYC Jandils district unit ki kerpat ya CM deputy CM dan burom jungi snow bah dak burom penrung gini produk persnam jungi sipo Meghalaya namar ba lagi phai security gustur kidai ki penar ki ba em kumni ki babam kumni ki rep kumni ki tin ki thlit kumni kumno ngila ban ino konsuet iki te kumtang kerpat jur yaw chief minister badon burom jungi snow bah sim khia ikene sim khia ban penrung gini produk persnam jungi sipo Meghalaya tang ba kajing angnut jungi kan seiso